Ukhanyisile Sibiya uminyaka i-46 nabazukulwana bakhe ababini uNomcebo oneminyaka esixhenxe nowasemahlo oneminyaka 4 baxatyele de basweleka. Imizimba ezimveki ifunyenwe kwindlu yodaka logama kaninakhulu ifunyenwe kwindlu yangasese nomngxunyo ngumazenzele. Kutyholwa ngelithi utatomkhulu uThemba Mkhize uphume baleka endlini izolo ezijijele ngengubo esithi iqabane lakhe nabantwana balo babulewe endlini. Uluntu lusabele kodwa lwarhoka ukuba ingathi lukhona unyawo lwemfene. Lunyanzelise ukuba uMkhize asuse ingubo lwaze lwabhaqa ukuba ulijaja ligazi. Njengoba ubaba lo engasicelanga isicelo sebheyili, lokho nathi kusijabulisile ngoba akumele umuntu onjengalona ahlale nomphakathi. Usibari kaMkhize uthi uve ingxoxo eshushu phakathi kwezesibini wothuka kuba akukudalanga sithandana. Abamelwane basothukile. Mase kwenzeka indaba efana nalena sibe nokuduma lokukhuluke. Kanti futhi lento besijwayele ukuyizwa kwezikude indawo. Namhlanje kusiphathe kabi sesibona senzeke endaweni engakithi. Ityala ehlelisele umhlobo womabini kuJanuwari onyaka ozayo ngelixa kusaqhutywa nophando. uMkhize usiyeke phakathi isicelo sebheyile.